Amandla. Amandla. Gwaza mkhonto gwaza. Gwaza mkhonto gwaza. Thobelela mkhonto thobelela. Viva our president Gedlehlekisa Zuma, viva. Viva. Viva our president Mihlanganyelwa Zuma, viva. Viva. Greetings our president, our national officials, all protocol observed. Ngithanda ukukhuluma nje into encane ngiyofana phansi. Ngithanda ukubonga chairperson ngizisa isikhathi sokuthi ngikhulume nje kancane ngizophuma ngiride njengomama. Izolo sikhulumile into eziningi. Mangifika endlini ngalala ngithi ngiyabambisa ubuthongo bungaphanga njengomzali. Ngicabanga into eziningi ukuthi yini into singayenza ukuthi si-unite neLimpopo. Ngoba the day nge-16 December 2023 ngeke nginikeza history. President a-announce ukuthi kunomkhonto wesizwe. Ngalala ebusuku bonke kunebandla bengikulo bathi i-able leadership. Ngengi-chairperson yabomama ku-national. Ngavela ebusuku ngabhala incwadi ngiresign. Nge-16 December ebusuku. Ekuseni ngamfonela ngathi ngithumela incwadi. Kune-party ivulo ubaba akunokuthi ngayi lapho ngiya lapho. Ngaba imember ye-umkhonto wesizwe. So mayizolo ngifika endlini ngilala ngiyabona ukuthi lento le singabomama sifanele masibona ukuthi akuhlangani yithi siphethe batswana ba utshwana thiba mo bokhaleng utshwana wetsa gore mulo o bateng ga o limme ufana uyenza ukuthi kube nomlilo endlini mawubona ukuthi uyabanda ngavela ngathatha isinqumo ngathi kusasa ngiyocela uchairperson ukuthi ngicela ukukhuluma nje kancane ukuthi ngithema ngilele ngayicabanga lento ngathi besilo ngeenkathi sithi kuno flight manje sokuhambile yini silwela kangaka sizokwakha kanjani umkhonto masilwa singahlangani sizobantu bakababa msholozi bonke sonke sizokwakha kanjani lo mkhonto ngithema ngilele ama-comrade wami ngayibona ukuthi ngifanele ngithathe i-decision ngifanele ngibe i-sacrifice ngayithatha le decision ebusuku ngilele ngathi ungcono silwa nama-ANC ngoba asawafuni la South Africa mina ngifuna ukubona ne-local election singene kuwonke amamasipala mara the way siyenza ngakhona esikhathi siye ngaso ku-29 May ngeke sihamba kanjalo uma singahlangani basihleka manje basihleka isinqumo ngisithathile ngathi ngifuna ukuthatha isinqumo angazi ukuthi i-decision abaholi bethu bozoyibeka enjani or bathi le structure siyabuyela or le structure sikhethe futhi but I want to withdraw my name. Of the organization, for the sake of Limpopo, Amandla, Gaza mkhonto gwaza, jikijela mkhonto wesizwe jikijela.